Riria mpathuru menan na kuchanio cha kisiasa chithite na mbere kuonekana katikati ka pamba MCs ura pathurikaitene kana gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuonekana akiumba kwithira kiendera ma MCs bra bombecha kwithira kithura au kaberene kiri ntero ira MCs othe atikumba kwithira getanire nwe na ndia kariba akithi bombecha kwithira kiromba ura wari MCA wo mwakeno ngili 17 mwakeno ngili 20 Dr. Kaithia kumba kwithira akiakanya MCs ura pathurite thaimu ndithile kanya kumba kwithira kibaritira ngui kiwa nkuchano cha kisiasa ire chite na mbere kumba kwithira kionekanite na gitumi kiribo itokuwa ura wenthe umite arwethe ni MCA kana MP kana nyangavana ne bara baikuo kanya barite ngwe na reke kuria no Josefu turienda manto maendeleo wethe no aritire chiaku itwachionere nawe aonge kanya kenda nwamba kurita kenda inyarira ringi waturombete twithira tukiguo kwa no ntwa mitire ku emeja tongeria bara ba step down bara maikundi ni bara baiku kanya baturitire ngui nikenda batu yetu yendelea bwega bara baumire itene ya MCA wetu former Dr. Kaithia baba wetu no aritire ngui enje ya miaka 5 iroritire ituburu twakwelenta a mwanetu kanya no arite buinde itubwendete na mwe kanya nikenda karita ngui ira tumwete irarombere kanya nikenda aritira kithi ward kou tokwira guru no tukweshima itukwendete na itutiya na turi antu ba Murungu tutiumba kwaria bobowe ke uwe mwe kanya mwe a mwenda ithili kanya aturitire ngui no tuyui mwanjiririo nikenda akarita na mathwanio ya mega yatikuingaingwa MCO ngi urari kuo na mwe kanya nwe twone nyawe matunda yara gaturetero yara nwe atureterete itarira rirari ori mbere miaka 5 matunda yara aturetere na twitu kwenda kuona ya mwenda ithile nikenda bakarwa maringi tumenya nuri ku turite matunda yawe boboya na tugethira tukinyira bwana sifiwe kaitiano kwa karibani bombete kwithira kyo ni bokenera uriti nkwe bo mwende ithile bakiwete na mbere kumba kwithira kibatetheire guntuku kankuwa ibwega no ntubo MCA wetu mwenda ithile no ntubongwira aturitirite no ntubarabara obu mwario wetu aria akuwa barabara ire itarimwa kwetio buru itarimwa kuma tiaturirwe MCA wetu na turimire na ituitirira bwega kujogia nkatho muno no ntubo mwenda ithile kwira aturitirite nya barabara ene ibura kurari na teri tutaomba kumenya weta inya na bikibiki barabara ene ina ruari na tukithiritie manto ameya tukenjirwa barabara tugekirwa muthanga mwenda etana mbere yo ugo tubwithiria manto ameya wikira ngai ya kabobotiania karibaba uite gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza tararonekanite kuntuku kuma bombere kwithira bakimuthura bakimuromba kumba kwithira kinya ntura ikenda kumba kwithira kiure mawirani yakira bombecha kwithira kibakira akaribari parande kubantere chatwale bakiwa Kawira Mwangaza no bombecha kwithira kibera kawenjera kithima kira nandi bombecha kwithira kimuromba kumba kwithira kiure wirane bwawe tutamona rua tweria na ori twari nwe itare campaign ana bagi baina mpara kenda pamwira yara yonde baina mpara nayo kou anto bau beto beta nangaba na weto nwe ito bato twina nyonta tumweterete ko twale twire akumona ntugura twari nwe kurene turamuthura ya mami wetu eru ari twina nyonta ito munyentarete ne ya twenjere githima kira no turo wanja ni Rwanda kenda tureka kuriwa ni nyonta na twirira itwenjera githima nange ende ito bieterete ithima byo twina nyonta nyinyi loi kumatiane betanda msimoturia wathirinja